Ole, tunayan Aizawl District Volleyball Association le Mizoram Volleyball Association ni. Tunayan exhibition match Aizawl District Volleyball Association in. Sang di somperiat season opening tournament and day nayan tunahan Mizoram Volleyball Association then exhibition match tunahan and day meka trana nakop maya team lelam inep anakop maya tunayan jersey avar anak lamara adumatial tehi Mizoram Volleyball Association diin jersey adum asena le avar tial tehi Aizawl District Volleyball Association ten ni kan van chang em thomana hol chunga hiam bo ruwa kana khop mai thomari khop mai sarsenan nal tak mai na placing a man a service ngal don ani Mizoram Volleyball Association lamatangin ani hi hunkal kunrei to takatanga setar cha ala ace zui le ngala sarsena avan chate rengem 0.31 ani Sir Erican sarsena service la lei thailo sarsena point kal zela Aizawl District Volleyball Association te and General Secretary in Pon Lamatang hian alo awa tangkhop maya Sarsena chatak me setangura pupek loma at ahun lai chungai ve ram to khopang pupek loma aril ruina aphak angkha taksai na titlei theilawa mangan kha khop to mai Sarsena service lania Mizoram Volleyball Association lamjan an ne do Tuna jersey number 13 na niya tuna service to Aizawl District Volleyball Association Shiat Puya Anisa Shiat Puya Udevita Mizoram Volleyball Association in tuna kanal tak mayin bekroa an botha jersey number 12 Pungura Zai Thiambok volleyball lo Thiambok ani ti voinia minhan muti thalia Pungura a defense ball la thakop mai Pungura Erika min alat lay roll deu tha ala siatlat mai Erika ma service a lot swaka jersey number 10 Aizawl District Volleyball Association ni into na ya Mizoram Volleyball Association noya NIS coach niin thoklai me kani nguran first ball chatak mai na la sarsenan seta sar Davidan nal tak mai nan kontaka Saram Ro Puyan Aizawl District Volleyball Association ta na low block ka amaro to block out low mai Sar Davidan a service ain lo chua to na hand jersey number 13 niin Mizoram Volleyball Association tan a service zone ni right lat my lines in right at it lat my kha chu line na Sir David service Saram Ro Puya Sarsenan beka sar moite ka seta amaro chu outlet mai sar moite ka vanuye akok lut zolo an ko zui na sa tereng nen sar maloma Sar moite ka ti swal na tum to la van them Sar sena sar dunalatan chatak mayin bola for saka Pekloma Sar Puya na law block law may ka chu kai law Aizawl District Volleyball Association in substitution and Siam Dona Aizawl District Volleyball Association in Tunahan substitution and
Malo ma jersey number 11 na out ha. Jersey number 4 ma nga in. Tuna hangkan point 5-8. Team panite ako'y lam bench po ang trangkop mayan tulay taylawon din sorry may sayang rupiat puya pudevita alavuak na ang huy na defensero at sa raw kop maya Aizawl District Volleyball Association le Mizoram Volleyball Association te thoho na atra Vainia po hun limom tak exhibition match nei thei turin ho tu ten hun cha an han ruata Vainia hi hun limom tak kan mang me kan ni pek loma ani hi awang laya setter thina dia sar do na la block atlak lan atlak khal ani 7-9 Ramrau puya jersey number 6 ni yani Aizawl District Volleyball Association ni first ball advance him an chanzo lo MVA lamin chan ngai na a om lo Sarmoy te ka lo po la an volleyball dan hi kan soi to trina sport discipline chuan dan chengun ber khoi dang lamun ber polani kan ti to trin kha Vainia po Sarmoy te kan an hun lai anga dan kala amotia duai thui ron zen lau maya tuna khanan fold pa MVA lam hi Aizawl District Volleyball Association 10 point kat mo belin tuna hen kan point 9 all ani tuna yan Mizoram Volleyball Association lamin time out an kola tuna hen kan sol me kani in khel kan chen le to thom ring hol chunga khat khop mai sar donalan awang lai thei hil lo azia ron chwe tuna khan awan rap thak em Sarmashia the ball first ball to Samina la thei lava Sarma engan first ball chatak mai la eng tin tin mani kai vele reng mai ball of one really right em Sarma iteka avot khatu and lomber mai ka ka tu ani shritia ga ni mai nga pula kher nga tinge lo vati oh Eddie Vielas gat kha pulpit rong ball na nei lai mo lo in tin yang lo hoi mai tu na khan MVA lamin point and mu pha apan trap oh Sarmashia ta service vele thungdona Aizawl District Volleyball Association lamin right cut mai Sarmoy ta ka lak riaw mai nga tige mani
anh khả thị liễu mày một in nền India Aizawl District Volleyball Association le Mizoram Volleyball Association in khel mek te hi an hun laya Mizoram players tra an mani zone chawa players tra ni trin an ya India ero Shwai tu association huaya ni to in India hun rei tak an in khel to lo nuwa an han in khel thale ania mu na makan changa hun laya nga vang lai anga in khel thei ni to lo ma silangin voini a hian kan hlima nuam kan ti hle ni placing Sar Erican Sar se la ka ku the ko 12-15 Sar se la MVA lam chuan placing chuan to lo khop maya u ni nga nei lo chat 12-15 Eric Lesang liana ADVA lam jersey number 10 ani ani ni tin kan soito NIS coach kan ti khani tuna hian khatem ngai takin no pang hun tlang tanga club le team lain kola Avela ani khai le Karma trade ti ke uzela
MVA lam hian an ring ruina phak ang hi an takin ti lei thei lo zual big to mani o ti turina an oman tu na hian dul lamin ma hruai na sadeu big zoka ADVA lam chu tlemin an la in khai rual thei deu zoka tu na hian ma ro chu le tim le lam te an tang khop mai an thei to pero an chwa ve ni line sin out the parkat maya ADVA lamin an le pele to pointy tu na han 23-19 ani kan pointy MVA lamin substitution and siam ve thung dona Piduati jersey number 5 achwaka jersey number 13 pu David halo chwak ve thung ani MVA lam meichia om chun Piduati luta atakinatlin poka pumayang at surang huy lut le zung mai pumoy teka avantinal em ang vanglay ADVA coach Purawan time out ta call vele thunga reilo te kan sole lu ka nga kan lo let le ngalang tuna hian point 21-20 ania pusheta ADVA lamin votla mia mai first set khel chung rei team pani anin tum tok boka anin ne tok thial boka pointy kanin le thal theu reng maya tuna hian pointy 22-21 ani pupek loma ani tuna service tu hi aban chem Marciata nal tak main tuna kanam placinga pupek loma buman lo government sila wasar moy te kale sar donalan poi le mai sar puya jersey number 6 ani namraw puya Sardonalan service vele thung dona MVA lam tan tuna hian first ball chatak main sarma shetan la 23 all ani tuna point 23 all sarma shetai ro atnung lama chuak vele thung dona MVA lam hian an game tlang thayangem Sarshiat puya a fall lo may line na laura pa kan referee Sarmoy teka ng service point cut MVA laminan mamoa ang game thayang Marocha Aizol District Volleyball Association 10 point and muleta Sarshiat puya thuak MVA laminan cover zautin lava MVA lam ko thi azau big lawani ti atharing kan han soi non lenga tuna hian an ko te ro hi chu a in ang sarsen an placing vele a rang tak mai nan hui thazau maya
Point 25-24 ani. Sarsen antuna service dona. 25-24. Ale. Sarma enga. Pude na lang chatak may nala. Sarmoy te kanan. At takinalatli na ako'y pani. Ito na ka sarmoy te kan. Sar, David tayo ng place. Singamarot sa bola la release at may. Bola la ka sarma enga. Amaray akangray ko may ball. Ano nga chalin sar siya kuya. Netaron belta ka. Matikan 26-24 ni MVA lamin set cut na. Ang lamasa. Ang chan mun nanin sondo nanito na yan. Kan best of 3 akel tura niya. Ito na kaning Kelly. Set cut na. MVA lamin ang latoa. Ito na yan. Mizoram Volleyball Association, Aizol District Volleyball Association exhibition match. Tunayan set pina kan Keleta na. Aizol District Volleyball Association 10 opening point and mua tunakan point cut. One laugh ni Sarerika service niya. Eddie Vela min MKI an may tiyan ron tun vele tung toa. Ball and really race out kop maya. Sarma siyata. David the placing out kat may idea to cha. Idea ero cha amarotso. Sarmoy te kavuak tem may tiyan. First ball rotso. Sarmoy te kathatwak chana. Sarpuyanan punch sab amarotso lut zawla wavan poyem han lut sila. MVL minan lock down law tereng ne. Devita. Sos kaya dengan tinggi fingering le ngal. MVA information secretary Samrit Apo Asset Ahar Kema Maan Dia Chienten 60 Oh
đó cái khi cần quy PDP cái này ADV cái trường cấp cái cái đó Eleven six. Kan far free kan alo thầy cái là có cả áp sát luôn ra là freshman bắt đầu cái chiều cái freshman phải đâu đó thì mới á Avan Nuyem Sarsena. em kia làm cái ăn cú đi ăn cho các đồ luôn đi Seven, 12.
tuna votu kha sar arika NIS ania khaile sar moi teka ADVA lampangin nan han ti sual le lau mai tuna MVA nan service dona MVA service tur hi lal chan hi ma sai lo sar se na sai lo TNT setter thin kha ani a tuna sar shit puya NIS coach SYS coach ni bok ani sar moi teka sar moi teka hian athiam ala thei ngil lo ani avuak hi adana aladika athuakin ala pha a heitina phaboka fitness ro du thu sam to lo mai chawani kan thang thar da hianin an la khan lo hle ni kan senior player da hianin han en wang ila an khel hi an ball set tur le an vuak tur hi han en wang ila an du na an hoi man zel maya hei tun lai kan player tana kan mu thiam lo le kan ti thei lo ani an du na tak an va thlek phota chumia chuanin an du na hian an va da ta thina ni khoi lai nge ruak lai ti nan han mela chuan a ruak lai an han thlak ta thina ni tuna hian pi du ati pumuan te tun ma pi chi wang lai pumuan te kan ti thin khami thian nu pumuan te boral ta thian nu pi du ati ani haile sa riat puya an taksain azoto an taksa hi an zoto me ulo ni an thin lung le an ngai tu na chuanin an la chawa a khoi lam po hi in khelbu mal to lo an ni an fitness hi asang thei to lo ani kum som thum panga chin chung lam rual thio won ne to hatiang tan he chuanin in khel a har to ani khang kha ani an thin lungin la phak an hun laya in khel thiam tak thatak vek an ni ama ro chu game an chol san to an game chol san to nuwa ti hian exhibition match an han la nei theya be sei sang tak an ni zara hian Mizorama kan volleyball hi ala nung sama ai zola ngat phei chuan kan MVA te le kan ADVA te tluka tho hlok le thok tha hi an om lo ani ama ro chu kan soi le soi nu an thin lungina phak hian taksai na phak to lovani ti kha kan han soi non le mol ani
Hian MVA hian set khat ADV set khat an la deciding khel tur ani heta chak zok zok hi champion ni do ni exhibition match a hian MVA captain lalut lawa alut dona MVA ball ni dona tuna han deciding 25 game yan khel don ani pumoy teka service a MK Sir Erika o la phangang lo ni Sir mo teka na service le a Sir Erika ameng kat afin kat Sir Erika tikhan 1-1 ani Sir Sena Sir Devita an block khatlat mai Sir Shet pu na block thani MVA head coach hi Sir Puite ania ani hi MVA general secretary ni in assistant coach hi Miss Moite ni a otikhan ADVA point an mule hlo mai Miss Senin lakang zo thlot lowa tikhan 3-1 in ADVA man throi mek ani ADV lama hian an head coach si Sir Rawa ania assistant coach si Sir Bonga ani Shet Puya MK Sir David bel donem akai tlat to mai kha chu achaware chan dewani anga vokai tlat to mai Sir David an point score ati khan 3-3 ani Sir Shet Puya Sir Shet Puya Sir Shet Puya dana tul or amutat mai tuna vutlatu ka Sir Shet Puya na scotch ni tuna Sir Puya na service don sedewa alakai tlat Sir Puya service alan iti khan 5-3 in ADV man la soy mek ni Sir Moite ka hi ani hi na scotch ania ADV MVA hian tuna hian finance secretary ni mek ani Sir Sen and service Sir Puya lo la zau mai Sir Shet Puya kai chia ala kang Sir Shet Puya kai chia zel ADV lama bola tlale tlat mai tikhan MVA lamin 5-5 in aron draw tani Sir Sena service
sarse na hi NBA technical vice chairman ania kan substitute kan ya siat puya ADV committee member substitute kan da mai ba ya siat na ron votla pop mai tuna hian sa siat puyan service do na ani hi kan sei tongin NIS coach ni me kan ya asbak su la khai sporting youth service department son aumani 6 all NBA vice president pu David service do na NBA vice president Sabisa sar puyan lo thei tlat lo final search 7-6 ADV finance secretary sar puyan ala thakang zo thlot lo mani sar David out tatlat mai 7 all ati mama dewani khatsa tuna MKE ADV executive member sa sen set sar moite ka avotlat siang thei mai sar moite ka hi akhup te hi thalawa akhup te hi thawak lawa ma se ala khel thei pian ani ni senior TNT lama ommani bokani sar Erika nalua lawina vua tuna khan mi senin ala thei tlat lo Shiata service dona out kan TV lo lama commentator hi hian tran zo kan ei tlat maya sar puya finance ADV sar moite ka out lau mai tikhan ADVA 9 MVA 9 nitani le an thua chân ben 9 tuna in khel mu nam ta kan thlir me khi vice president kha exhibition match ni in MVA soi tu tele ADVA soi tu te tuna hian khel me ka tok chạy đón mà nghe an mani an khel na rei to ngai to le an khel to lo na rei ngai to in an la thalom hle mai sar moi ta kana service zona ani hi service kum thazuk zel maya tin tak tin mo kai sam van ni sar David shit sar shit puya kai lo ha chu kai lo tlat sar moi ta ka service hi thei khop maya sar David belleta he kan po na ni ko ko ti ki zel da chu chi na first set khan kha wa kan first set an la mai first set khan pu David so tha me ma dikleta harding den tu na hian 13 10 ADV 13 an nia 13 10 sar sena khoi thazau mai MVL min substitution an siam dona mi se ni choka mis duati halu doni tlangwal lin thla ka tuna hian pungura ei chhuan ngura ani hi zai thiam mai nia volleyball po khel thang sang hlui ani la khel thei viu boka sar siat puya vot thale tlat mai ani so kan sei to gin na coach ani ADV lampanga hian soi tu ni boka sar puya ADV finance secretary service sar David block out tam kon tia block out lo tikat tuna hian tran muna in thla ka nga 25 game turani out có thể dân suy
Pumaya nga. substitution ka he. Aluta. Right. Lut so maya Kuna hian dik khapina in thaka MK le Shriata an luta Pumaya nga. Atuna hian ti hian 15-11 ania Eddie Velam 15 ani meka Sarpuya service doni Sir David avana thei to lawani hi Sir Moi te ka Sarpuya Poina mule kat Sarpuya Sardo na khan alakang zongang lawani Tuna hian 16-11 in DVN man choi me kani Ole an lat ti dik sel khaile sar mo te ka sar be ta bola alakang zel kilo ka apasi ko thalo ve Sir David ayon atit play thot lawani ti ai na thot da to law Pumalia na lu do na pungura Pumalia na hi MVA joint secretary ania pungura so MVA executive member ni service out terlaw mai warning ka petong chai ron ti tikan 12-17 nani MVA service Sir David service at Lonio miss do ati service do nani sir sena service turzo kani man in service tum chu Podan mula ngam sarsiat puya abel tlat 13-17 MVA lamian tu na po thak tu mian trong me ka andil ru in pe ma seti sa na pe me to lawa anti le tlat lawani sarmali na atar mit bun lawa ngai kam lawa 18-13 atsu pui takani 18-13 sarsiat puya service Bela Sardona tunakan MVA lamin time out kola tikan 13-19 ani ADVS service tour khanin chakin tu chon hai number 7 ni service akan pass tok meru 19-13 sarsiat puya service don Sarmoy te ka Sarmoy te ka outlet referee out at itlat 20-13 Pumali na law lakang ve law maya sarar ka idea tat ani po NIS coach niya sarar ka hi 21-13 MVA la mahia technical assistant secretary ni na DV hian boka aron service out atlat mai substitution hai ADV na siya na putea aron lu dona jersey number 7 putea durtlang ani hi suntea ADV committee member ni durtlang not coach ani kha miss duati service Sara Erika. They football thio.
MV soi tu thein chau to de ulaka an chalai thei che lo dewa ADV lam soi tu te hi tle min thala zo zok de min lam ani thok thok pui vía mai pung hing lova 30 game ani game tur zo ani 25 game kan ti kha som panga in kha ka 30 game tur ani sar mo ta ka idea tlat ola tak avhum chat mai ni tuna khan tuna pu Donaldson service dona substitution MVA miss duati akha ka pupek lo masar pek lo malu dona MVA executive member ni so 17-22 tuna hian 17-22 ni an trang viau maya sar moi te ka sar se na sai lo khat sar ma li na khat set ve se la khat sa ve sar moi te ka ava thale tlat mai dik le chat 18-22 ni to ni te khan MVL amaron trang siam tha putte ya sarset pui aron vokai zo lo tlat 19-22 ani 19-22 ni ta pot thalek lek to maya sardona service sakal tlong hle mai sarse hu thale zo mai 20-22 ni to ni ai le rang ru le kan se to again 30 game turani tuna hian ADV lam hian time out ankol dona time out ko kat mai ADVA in time out an la ani tikhan 20-22 ni MVA lampang te 20 ni ADVA 22 ni game mu nam tak exhibition match mu nam tak kan thir me kani hayan khele meka sarsen sarmoi te ka idea le tlat ola takawada le chat mai 21-22 an pot khalek lek ton MV lam hian ADV lam hian in siam thadon ngai via wani tu na hian sarset puya vokai sarma le na lo la kang ve le hlau mai sarmoi te ka sarmoi te ka sarma te kan sarma lian tharlu tukin ron lakang har sal tukara sarma te kan tisual tlat mai MVS dar kha din sia na tilang lu tuk lo te se vai thale le mai ka kha ni mai 24-21 anita tikhana ADV lam poinaron hulea anh bùng xí vậy out cut 22-24 in MVA lamin point aron huvelea sarmali na service sang thaviau mai
sarmoi te ka vathale pom mai ani kan sei tong ina scotch ni ba ka TNT ason akhai pata jingami pusang than ki mai MVA advisor na wania tin MVA hian tuna hian financial secretary ni mek ani boka sarmoi te ka hi tin tuna khan sarte hadurtlang not coach ron soka sarpuya national referee ni bokle ADVA financial secretary aron luta sarma lian service out tatlat naiti khan 30 game turania 25-23 ani sarmoi te ka alo block ngai pungura substitution am ven siam do na pumali na out pungura in ni unset ga du lo cha primani sarmoi te ka avo outlet lat ball thalo tu kam huwa set thalo tu kam huwa avo outlet lat tuna hian ADV lambi chatur zo gorin nan ya point som ni pasarian hutoa MVA lambian point som ni pathum ania anti thengang tolo ni MVA lampang hi Sir David hi MVA president vice president ania tuna hian Sir se ti thazau outlet tatlat mai MVA lam point ani tlat fall net fall alo ni tlat sarmoi taka service travel sa chet puya vokai thengang lo ni 25-28 ani a in tok le mai service tu vaksin sia dia le kapol te tu tak sarmoi taka be ka tongin thalu tuk mai na la ya ola tak mai ron dale chat maya pek lo ba khati tau chi ni first line ai ma pek ko thi ran set set ja point ni in MVA hin dian la phalawa sarmoi taka service 26-28 tuna ADVA par bolo la tu kha sarchet puyan ol sam lutuk mai na vuthale tlat match point nai ta match point 29-26 match point game point nani tuna hian 29-26 outlaw mai service outlaw mai 27-29 nani lakai le hlau mai apu David fall le tlat 28-29 MVA tran riau maya MVA lama tran tlat le hlau mai le MVA la minan pot thlatlat 29 la ni ti khan saktur zo ka thiat tami alo Thirty 29 ani ADVA tangin sarpuya financial secretary service dona amin ding thul tlat avatutur sarchet puya sar dona dalale sam chanavana em chanavana em pungura sarchet puya achaw ngang mai atlam tlak lam vuak ani avokai lo mai 30 all and deals le tlat mai
MV là mình tay màu dần cô là chắc tour do có chuyện đâu Mana kan kela ni pui riap takan ya munam takan ni tu na ya an game te kan up do na man so kan te game point hi pupek lo ma MV lam service MV bola ni service do na sakjok tu ra shiat lo 30 all ani adiusa pupek lo ma apungura an trang to le me tlan ngar apet pop mai arem zong na wa chui chok mai ni tu na pui tak ani pui tak lâu mày à sa David na Deus te tlat mai EDV advantage to khan Deus le tata ron service le dona tu zok tak chakang mo khir zelang game atang to le mai ti sual pal la ve in sare kan point score le tlat idea le tuk tlat sare ka anti digle chuan edv te hin chak do na edv pon an mu chuan an chak do na ni sarmoi te ka maron lut le mana digle chuan edv te hin chak do na edv pon an mu chuan an chak do na ni sarmoi te ka maron lut le mana ole sarmoi te kan nei le tlat mai attack line aron ding le man to 32 all ani sarsena pungura trang to at lutuk sarmoi te ka idea le tlat mai 33 in anh được phân tích về là MV lamin về cái ti dik chuan emo ADV ti dik lo chuan MV lamin chak do na ni Sardonan service puerka sarerka khai alo block out nani 33 all Deus le tlat mai di velamin hole 34 33 zokin edi velaman lead le tlat mai sarmoi ta ka vothare pom mai tigan 34 all ai ne tok le mai tu na hian Deus advantage an lakal ngar maya le sar puya ADV finance tree vokai lo tlat mai 35-34 ani NVL am advantage ani sarsena service don sarpuya khoi thale zau mai ne tok rei to le mai 35 all ani
cho nên to nè sar moi ta cả là căng anh nhận sao mới anh ball cả tụi đi sar moi ta cả mất lập chiang em 36-35 in man ron suai le a MV lampang advantage ni le ta service le tlat to a service aron lut pai service le sar moi ta ka hian service chan he mai save thal tuk lat pu devita lâu mày à pu devita ala kang zel pu devita vật thlat dấu tổ mang lâu nè ala kang zel trana to le MVN chak ta 37-35 in MV laman chak tlat mai ava mu nom chak em he tiang re nga exhibition match mu nom hi deciding match mu nom hi kana clear ngai lo ni deciding match khan tu ma mo ra first line na om